Semua. Iya. Mana ini klien-klien kantor pos ini? Silahkan kau viralkan. Iya, oke, naikkan bang. Naikkan. Naikkan semua. Naikkan. CCTV naikkan. Naikkan. Siapa namanya siapa? Sakat berampu. Kakak Lampu. Naikkan. Naikkan. Masa kita gitu beli? Tapi kau harus tahu undang-undang IT. Tahu kita. Oh. Pelayanan publik kan? Pelayanan publik. Tapi Iya, kau iya. terpaksa beli baterai. Loh, di situ ada stok. Udah dibeli orang. Mau apa kau? Ya udah kita lihat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Viral sada video na patuduhon oknum pegawai kantor pos di Sidikalang Kabupaten Deiri, Sumatera Utara, muruk-muruk jala mengusir pelanggan. Kenapa? Karena apa botol saya? Naikkan aja. Ya, ini bukan fasilitas umum. Ya. Biar aja, biar dipukulnya aku, biar aja. Ini bukan fasilitas umum. Kenapa Anda foto? Ada hak Anda foto. Tahu undang-undang? Undang-undang IT. Tahu undang-undang IT? Videona diunggah di akun Instagram @undercover.id di hari Sabtu 2 Juli 2022. Patuduhon sada bawa ima parkarejo kantor pos nama make baju kotak-kotak lagi muruk-muruk sampai mangalopat sian meja tu customerna. Di bagasan video i parkarejo kantor posi tarida mangaledeni pelanggan jala igitjang ni meja tarida do piga-piga lebar form. Asing ni i adong do papan hatorangan ada metrai tarida di gijang ni meja. Ale pegawai malah dang manggadis. Panuhor na mengaku lau manuhor matrai dang olosib. Mangida paraloan na ilean oknum parkarejo kantor pos, panuhori pitor mangarekam aksi oknum pegawai i. Ala irekam si panuhor ibana, oknum i pitor muruk sampai naik tu gijang ni meja, jala mangalopat asaman stop pon rekaman ini. Iya. Mana ini klien-klien kantor pos ini? Silahkan kau viralkan. Iya, oke, naikkan bang. Naikkan. Naikkan semua. Naikkan. CCTV naikkan. Naikkan. Siapa namanya siapa? Sakat berampu. Kakak Lampu. Naikkan. Naikkan. Masa kita gitu beli? Tapi kau harus tahu undang-undang IT. Tahu kita. Oh. Pelayanan publik kan? Pelayanan publik. Tapi Iya, kau iya. terpaksa beli baterai. Loh, di situ ada stok. Udah dibeli orang. Mau apa kau? Ya udah kita lihat nanti. Lihat. Dang diboto pasti manang natikos persoalan nama nuhor matrai na ibatasi gabi bocir ni perbedaan antara oknum pegawai kantor pos dohot wargai. Enggak abang itu senang itu. Enggak abang senang. Nanti abang itu.